Ngifikile lapha lapha eShalom ngafike lapha ngasebenzisa ama product bekade bekumnyama kimi ngingathola umsebenzi cabanga ngine contract ipainting bengihlale 3 years ngisengasenzi lutho ekhaya indlala yodwa kufa yonke into impuphu mawuthi ayithenga kushaya i50 siphelile nemali ingekho kodwa ngokuza kwami kwakwade kufike umama uDube lapha kuloko kuphelile hawu wafika wasibeka izandla ngathola ama product akhe hawu ngawasebenzisa ngikhuluma ngetswayi ngasebenzisa iswayi ngaphinde futhi ngasebenzisa amanzi manje angisashoti ngetoho lami ngiyalithola itoho kube khona ameni bazalwane ngempela asilandeleni lengilosi kababa uNdlovu amen hayi ikhulumile indoda enkulu anti amen uthini umuntu omdala uthi ufike la mina bengekho bekunomadubu unkosikazi wami uthi wababeka izandla wabanikeza ama product izinto bezibheda kuyindlala yodwa ekhaya kodwa ubuya kuzobonga uthi sezivulekile i-testimony yami ngathi ngise Friday qala ngathola imali engango 300 rand phansi ngase police station eyesibili ngathi ngiphalaza ngathola nayi lokhu ngala le ngathi mina ungathi izintambo lezi zamakhandlela kodwa ukuthi ngangiwadle nini kuphi kanjani angazi uwaphalazile ngiphalaza ngeswayi anithi amen angiphinde ngisho bazalwane ukuthi ngicela ukuthi uyicheck impilo yakho ngoba yabuza lo fakazi balomuntu omdala bekangafa sithi uNkulunkulu uphila uNkulunkulu uthethe kanti ukuthetha abathakathi abe bambopha bebamdlisa intambo ngoba leza intambo zibuye esandleni somthakathi lesa akuzona izintambo zamahala uma ngazana iphakamela impilo waye office namanje ngabe yagula nangu ngizobonga kubaba uNdlovu ngikhula nje into engayisuka ngiqale ngisho mhlambe ngangino 15 16 nginento edonsayo esifubeni linyuka yehla uma wamemela ukungithathe ngise kubantu abaphalazisayo kodwa ukufika kababa umpostoli sekuneminyaka nje ngithe mhlambe sengikuphele lento ukufika kababa umpostoli ngile nginto ephalaza inyangile idliso njalo liyadonsa liyaphuma njalo liyanyuka isikhashana liyabuya ilompilo engiphilayo ngathenga amanzi kubaba uNdlovu njengoba esho ethi aphuzwe ekseni uma iphuzwe ekseni kuyapheka uphuze ekseni ungakadli ngawathenga lamanzi ngaphuza mangize nje lana ngithi mangaphuza ukuthi ngiqale ngo23 la ayaphuzwa la ngiwaphuzela amanzi kwekungathi kuyehla kube kuthi kancane kuyanyuka manje ngiphilile akusekho lutho sekuphelile konke lokho ngenxa kababa uNdlovu sekunesikhathi eside impela nje angisenzeki lutho amanzi ngisafakaza ngamanzi number 2 ngibe nginento nje ngathi nginoma istroke noma yini ebingenza ngasi ngiveze ngishwabana umzimba wonke ngimele ukuvusa ingane noma kuthi 11 u12 ngithi ngishaya standards ngishaya ingibambathi ingane ngibambathi ngathenga amafutha lawa yellow ngide ngirabha sekuhambe konke lonto lebingihlupha empilweni yami konke nje ngathi kubaba uNdlovu konke ngoba nekhalenda likaNgqobela inyoka engakanani ingene ekamerweni ngingazi ukuthi ingene kanjani ingene ekamerweni eliphansi elami kusela ukuthi ingene eminyangweni wami yangangena lenyoka ilime ndawonye imele ndawonye nakho nade ngiklina njalo ngipenda ngenza yonke into kodwa emva kwaloko ngibona inyoka isigcwele imhlu yashawa lenyaka ubone kwagitshelwa phezulu kwamafridge ngendlela enkulu ngayo yashawa yafa ilime njani ndawonye ngiyabonga abamdlovu uqhubeke njalo nakabanye nabangaka ngikhuthaza abangakaboni basazobona uNkulunkulu khona ngiyabonga eSharon